सो एवरी इयर आमी वारी घेता जाली 3 वर्सां सुंदरपेट युवक मंडळा वांगडा रोटरी क्लब ऑफ बिचोले कोलॅबरेशन करून एवरी इयर सारकें बिचोलेच्यान हांगा मेरेन चलत येता. सो खूब बरें दिसता आमच्या फूल क्लबान आमकां सपोर्ट मेळटा. तशेंच आमी पळयता ते रोटरी क्लब ऑफ पेंजीम सुद्दां आमच्या बरोबर जोडलेले आसा. एवरी इयर जशें आमी पळयता की हो जी वारीचो एक संस्था आसा जे हिंदू धर्मान आमी चडशे करता. बट आयज आमी पळयता जो ब्रेड आमचो झेडार आसा इज अ क्रिश्चन बट स्टील तो आमच्या बरोबर बिचोलेच्यान हांगा मेरेन चलत येयला. सो दीस ही एक बरी प्रथा आसा आनी आमी खूब बऱ्या प्रमाणान ही घेवन येता. Tractor bread on the Zerara of the Goa zone. So just to say, it's a fantastic experience. It's something we don't experience a lot in Panjim, and it's fantastic to be part of such a cultural experience. And I wish the best for the Rotary Club of Bichole. And it has been a wonderful experience being a part of this walk. It started at 6 a.m. in the morning and it ended here at the temple. And 7 of our members have come all the way from Panjim. So it has been a wonderful experience because we don't get to experience something like this in Panjim. So I thank the Rotaractors and the Rotary Club of Bichole for organizing such a wonderful walk to the temple.